continue with conversation number 2. Excuse me, are you an American? No. Oh, do you speak English? Yes, very well. Okay. How long have you been here? 2 months. Oh, okay. What do you do for work? I'm a lecturer. How about you? Oh, I'm a student as well. Now we are going to explain this conversation. She's going to start telling us about the conversation itself, and then I will explain to you what it means in Kinyarwanda. Excuse me, are you an American? Excuse me, are you American? Iyo ubaza umuntu ushaka kubaza umuntu bwa mbere ariko ahugiye mu bindi urabanza ukamubwira ngo excuse me, bisobanuye ngo mbabarira. Ubushize nabigishije ko iyo niyo utumvise ikintu excuse me, pardon me, murabyibuka, ariko iyo utangiye nabwo ushaka kumenya kubaza umuntu uri kumuderanja uravuga ngo excuse me, ukabona kumubaza icyo ushaka kumubaza. Yahise yongeraho ngo are you American? Uri umunyamerika? No. Kwemera cyangwa guhakana narabibigishije. Guhakana navuze ngo no. Oya. Do you speak English? Ese uvuga Icyongereza? A little, but not very well. Gahoro ariko si neza cyane. How long have you been here? Umaze igihe kingana gute inaha? How long bisobanuye ngo umaze igihe kingana gute. Iyo rero ubaze ikintu kibaze igihe wongeraho ijambo have been. Utaha nzabigisha ukuntu mu bihe by'inshinga have been ikoreshwa n'igikorwa umazemo iminsi. How long have you been here? Nukubaza ngo umaze igihe kingana gute inaha? 2 months. Ukavuga igihe. 2 months ni amezi abiri. Ushobora no kuvuga amasaha. Reka mbabwire andi magambo wakifashisha uri kuvuga igihe umaze. Reka duhere ubundi tugira iminsi. Okay? Tugira iminsi 7 days. Ushaka kuvugamo umubare w'iyo minsi. Umunsi ugizwe n'amasaha 24 bayita 24 hours. Ushobora kuvuga umubare w'amasaha, ushobora kuvuga n'iminota 30 minutes. Reka tuvuge wenda kuko isaha igizwe n'iminota 60, ushobora no kuvuga icyumweru kuko niba nigeze kubabwira iminsi 7, icyumweru kigizwe n'iminsi 7 ni 7 days. Ubwo turavuga iyo tuvuze icyumweru kimwe tuvuga 1 week, iyo tuvuze ibyumweru bivuga 2 weeks, iyo ari ukwezi uvuga 1 month, ubwo ni iminsi 30, iyo uvuze umwaka uvuga 1 year. Bityo wavuga amasaha, wavuga iminsi, 1 hour, 2 hours, gukomeza uzajya uvuga igihe bitewe n'igihe umaze aho hantu. Ushobora kuza nkamubaza ngo how long have you been here? Nk'ubu tushobora kuba tumaze nk'iminota 30 hano dutangiye. Reka mbaze mwumve ukuntu asubiza. Excuse me, how long have you been here? It's been like a year now. Oh, wow, yeah. That's a long time. Yes. Ngira ngo murabyumvise, iyo ubaze igihe umuntu amaze, ushobora gukoresha igihe ushaka. Niba ari umwaka, avuze umwaka umwe. Continue. What do you do for work? What do you do? Murumvamo utugambo tubiri dusa. Do. Iyo ubaze ikintu umuntu akora, iyo ubaze umwugakazi, uravuga ngo what do you do? Ese ni akahe kazi ukora? Ahantu muzabona ikibazo kijya gusa n'icyo ngicyo ntimuzabyitiranye. Uvanyeho what ukavuga ngo how do you do, ntabwo ubajije akazi. Nubwo do bisobanuye igikorwa, ubajije umuntu, ugusuje umuntu ngo muraho. Niyo mpamvu mu Cyongereza iwe n'umuntu bwa mbere mumaze kwibwirana ngo hello, I am John. Not that hi, my name is Peter. Nibarangiza bazahita basuzanya ngo how do you do? Iyo umuntu akumaze kugupresent undi nabyo tuzabyiga nabwo ukuvuga gutyo how do you do. Ariko hano turi kubaza akazi, what do you do for a living? Ukora kahe kazi? Nanjye ngiye gusubiza. I'm a student. How about you? Iyo uri umunyeshuri uravuga ngo I'm a student. A student ni umuntu wiga muri secondary cyangwa muri kaminuza. Iyo rero uvuga akazi uvuga I'm ukongeraho a. Iyo a ibanziriza umwuga ukora. Njyewe ngiye kuvuga akazi kanjye. I am a teacher. Excuse me, what do you do for work? I'm an actress. Wow. Njye navuze ko ndi umwarimu, we akaba ari umukinnyi wa filime. Muzagenda mumubona mu mafilimi atandukanye mu gihe yavuga nimukurikirana ku ma YouTube atandukanye. Okay. Yeah. I'm a student too. I'm a student too. Umvise umuntu wavuze ngo I'm a student, iyo ari kugana n'umunyeshuri mugenzi we, kwirinda gusubiramo gusa wongera ijambo to.
Thank you.